beja ra go shingwana la matsana mokhatla #Spedi Peace Challenge #otseba Limpopo go fitla kae go shile kae ga lo ke na le mang ke Khutjo Snow Khutjo o tsa district nya fe mo Limpopo o tsa Sekhukhune kwa Vhembe district o tseba village efe okay so mo go di mo ga body ya motho ntwe re bitsanye ke phatla ka morago ke skodi ntwe ya mogara ga nko mo re thula go lengina gona mpe sema ka ngaka ngaka dianya mpe seka seo se tsebago seka ya go botsa magamorwana ga ke nyako gore ke bolele maaka a botse mokgweng waka mme ya ramogela nna Sekhukhune ke mang ke mmeyara Mrs Matlhase so wene o tswa village-eng e fe mo ga Sekhukhune nna ke tswa ga phatla makadikwe ka di gomolela ka tšametse go falana le tibile ka eng lama le tibile ka kwa phatla tumile ka tše ka moka mokgwa music ya mokgwa kgoši tša go rutega mokgwa village e le gore mo tseleng mpe word of the day ka Sepedi o reng go bona nna ke re go bona ke re kodumela maipathutse a go ne le humolele John House a re no zama gona so ya go tla be go ja sedibana kgoši tla re go leboge guys boe matala le mokgatla tata e ra gore šalang gabotse tata